Kada je licem na Gospojinu 1916. godine u bolnici za suma sišavše na Guberevcu kod Beograda svet napustio pravedni Petar Kočić, doneta je važna odluka da mu se napravi kovčeg. Beše rat, pa su zbog nemaštine preminuli bolesnici u grobove silazili samo u svojoj koži. Među pacijentima izabraše jednog koji je imao vešte ruke za drvo i drvodelje je bio srećan što mu se pružila prilika da velikom piscu i tribunu načini dostojan čamac za plovidbu na onaj svet. Za dobro obavljen posao uprava bolnice ga je nagradila piščevim očuvanim kaputom. I on, čim ga je obukao, uobrazio da je kralj. Takva ponašanja su sigurno poznata psihijatrima i ovaj sindrom jamačno ima svoje ime. Ali recite mi, ko se ne bi osjećao kao kralj u kaputu jednog Petra Kočića?